Askiki pantaknitaki kun jamas kaptasaki churataki pultoketa kamyati oinakautji. Hichuruj Bolívar tamaj olwa ratitamanpiu ma amistoso nataskani. Ukaj aranda toqena pasini. Akanatawij Facebook toqet Bolívar taman hankuna manun socios panakataki kiwuñas ayatani. Wilstermann taman han waltawinakaj utjaska kiwa. Kunataj masur alwataj utjawipan punkupaj walka ch'allam uskuntatawij qatasinja. Ukat FIFA tamat yatirakiw purinja. Ukan Wilstermann tamaj haniwan atarinakal qilqaykaspati. Kunataj Patricio Rodríguez ukat Miguel Ponce kunakaru manu. Nias papatak positunka warak tolaranak ukat patak positunka warak tolaranak akanatirinakar payllañpa. Ukat Santiago Echeverría hupan mayuypaj FIFA tamar mantajarakiwa. Uka masin yaqa demanda mayu Wilstermann tamatak utkani. Blooming tamak Ronald Cuellar hupau purin sasawyati. Akanatirij Alasker tamat purini. Patun kapeskan maraniwa. FIFA tamaj pawaran kapatun kapayan temporadan ukam kusanatir taqe. Niastun kapusin anatirinaka utje. Julián Álvarez, Jude Bellingham, Karim Benzema, Kevin De Bruyne, Erling Haaland, Achraf Hakimi, Robert Lewandowski, Sadio Mané, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Luka Modric, Neymar, Mohamed Salah, ukat Vinicius Junior hupanakapjewa. Pasir temporadan hukam kusanatir irpirikam the best ukalok atipirij Lionel Scaloni, Josep Guardiola, Carlo Ancelotti, Didier Deschamps ukat Walid Zagragi hupanakat mistuni. Masuruh Premier League yang tawin Fulham tamah pagol mayarua Chelsea tamartipawai. Fulham tamtakak William ukat Carlos Vinicius hupanaka golanak chantawiyapje. Chelsea tamtakak Kalidou Koulibaly hupau sapagol chantawai. Arabia Saudita markan Supercopa de España yang tawin Real Betis tamah pagolaru Barcelona tamam praptawai. Nias liatung tung kakatanah Betis tamatakak Nabil Fekir hupau gol chantawiyanja. Barcelona tamatakak Robert Lewandowski hupanaki gol chantawiyanja. Ukam asin khiyab tapachau utkawiyanja. Ukan Betis tamatakak Loren Moron hupau gol chantawai. Barcelona tamatakak Ansu Fati hupanaki gol chantawiyanja. Ukam ipan penalana utkawai. Ukan Barcelona tamau pusi gol payara tipawai. Hichaj Barcelona tamak Real Madrid tamampiu tukuy anatawar ataskani. Hichuroj Serie A yang tawin kimsa haiput pusitun kapaskan kataroj Napoli tamak Juventus tamampiu Diego Armando Maradona anatan uyun ataskani. Hichuroj amistoso natawin kaj utkarakiwa. Tun kalwa chakataniroj Borussia Dortmund tamak Basilea tamampiu Dama de la Noche Goldfield anatan uyun ataskani. Ukat ma haipuroj Bayern Munich tamak Red Bull Salzburgo tamampiu Bayern Campus Plaza anatan uyun ataskani. Uka kiu hilat kulkanaka yaqurkama ma hach'arun tawita q'initaki.